Na nebu se trenutno nalazi aspekt Merkur u Škorpiji i Trigon Neptun u Ribama. On simbolizuje viši stepen svesti, intuicije i duboke empatije i često komunikaciju ili posao pred kamerama koji deluje magnetično na publiku. Nalazi se u horoskopima kreativnih umetnika, glumaca, scenarista, muzičara, plesača, pisaca, učitelja meditacije, joge i psihoterapeuta. Neptun se nalazi u svom sedištu u Ribama i daje dobre uvide, imaginaciju, razumevanje i prihvatanje drugih bez osuđivanja. Ovaj trenutni aspekt sa Merkurom u Škorpiji se nalazi kod hipersenzibilnih i spiritualnih ljudi koji puno rade na sebi, dok ne dostignu nivo da komuniciraju i bave se višim temama, kao što su smisao života, reinkarnacija, suština, zadovoljstva, koje se nalazi u nama samima, ako umemo da iskoristimo dobro postavljenog Neptuna. Prvi korak za dostizanje Neptuna je prihvatanje sebe i svojih mana, što nam daje mogućnost da i druge ljude prihvatimo i razumemo, jer im samo empatijom možemo pomoći. Čovjek koji se osjeća prihvaćenim dobija samopouzdanje i snagu za svoj lični razvoj. Dobar Neptun nam daje verovanje u sebe, samim tim i mogućnost da napredujemo u životu. Postoji druga strana Neptuna koji se nalazi u kvadratima ili opozicijama sa ličnim planetama, može uticati na potrebu za bežanjem od stvarnosti u svet laži, zavisnosti, depresije, strahova i autodestrukcije. Do uvida dolazimo kada shvatimo da nam veštački raj nije potreban da bismo dostigli više stanje svesti i bili srećni.